He tino rereke ngā whakaaro o ACT I o te ropu toranga pū Māori mo te tūkino tamariki me te takutai moana. Engari tērā ētahi whakaaro e noho taurite ana ki Wainganui I nei hoa kāwanatanga o ngā hinara. Heoi tērā ētahi o rātau tāngata, te pāngia rā e te mate waha papā. Anei te wiki tōranga pū koe hipa. Definitely, I see Māori ownership in some form or another. Koina tā rāhui kātene I tēnei wiki, engari he whakaaro anō I puta I tērā marama. So I don't really know whether ownership is the right solution for New Zealand. E hoa, he rereke te kōrero a tēnā o koutou. Engari, ko tahi te reo o te Pāti Māori. Ara anō tātou te rangatiratanga, nō reira me riro I a tātou te taitara Māori. He tohu mana motu hake tērā? Ai. Ko tau. We are increasingly seeing them promoting Maori privilege. Ko aua kōrero anō rā I te hui a tau a ACT. Maori children in New Zealand do poorly. Ko te rongo a hei tā David Garrett, utua ngā mātua pērā I te māma o ngā māhanga kāhui kia whakanoatia te whare tangata. The boys And if we can incentivise people who quite plainly shouldn't be having children to stop having them, we should at least have a discussion about it. I ngā tau whiti te kau I āraitia ngā wāhine take I Amerika, I āraitia ngā wāhine I Inia, I āraitia hoki ngā hurai. Nō reira, me ārai ngā wāhine o Aotearoa? Look, it sounds like a pretty radical idea, and frankly it's not on the government's agenda. Nor do I think it's likely to really work. Ko tai apatia e ACT te arero o David Garrett, he tika ki āraia I tōna waha. Definitely, I see Māori ownership. That's not what we agreed to when we signed the treaty. Tino Wycliffe, Te Karere.